uzimana rangurura shire juru nugerure. Turabasuhuje inshuti bakundwa kandi bakunzi b'ubutumwa bwiza, amahoro y'Imana abe muri mwe. Nk'uko bisanzwe hari haciye iminsi tudaherukana, ariko uyu mwanya nongeye gushima Imana ko inshoboje kongera kuboneka kugira ngo twongere tugire ibyo tubagezaho cyangwa se tubatangariza, nk'uko mukunda kandi mugakurikira uyu muyoboro wa YouTube ubugorozi bukomeye. Rero uwo muri kumwe muri kano kanya ubahaye ikaze, amazina ni Yohana RDS Sebanani. Tukaba tugiye gusubiza bimwe mu bibazo abakunzi bacu bagiye batubaza, ndetse n'abandi batandukanye wenda batatubarije kuri uyu muyoboro cyangwa se banyuze mu gikari, ariko bakagerageza kutubwira no kudusaba yuko twabagezaho bimwe mu byatumye itorero ry'abagorozi ricikamo ibice byatangiye cyangwa se byatangiye gucika 2017. Rero muri bimwe nk'uko tujya tubivuga cyangwa se twagiye tubigaragaza mu mateka y'ibyagiye biba ahangaha, harimo urwego rwari rwarinjiye, urwego rw'ubutegetsi rw'intumwa z'amatorero ahagarariye lokali. Rero hari hamaze igihe kitari gito hariho gusigana cyane muri conference generale ku ngingo zitandukanye zari zaragiye zishyirwa imbere ngo ziganirweho n'ihuriro ry'abagorozi ku isi yose. Iryo huriro ari ryo rikunze kwitwa conference generale cyangwa se inama rusange. Rero mu byagiye biganirwaho byinshi, hari ingingo zitandukanye, ariko abagiye bagerageza kutubaza kandi bifuza gusobanukirwa ni ku mwanzuro wafashwe warebanaga n'urwego rw'intumwa z'amatorero ahagarariye lokali. Rero reka tubagezeho imyanzuro. Iyo myanzuro uko yatangajwe mu nama yabaye tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, ubwo ni inama ya conference generale yabaye tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu 2014. ubwo ngira ngo hashize imyaka igera kuri 11. Rero iyo myanzuro yatangarijwe, ni video tugiye kubereka nk'uko murayibona cyangwa se nk'uko murimo kuyibona mu kanya turayishyiraho mu buryo burambuye. Ni imyanzuro yatangarijwe amatorero y'u Burundi y'abagorozi. Ubwo icyo gihe yatangazwaga ni 2015 nk'uko muraza kubibona. Rero abari batumwe n'iyo conference generale cyangwa se iyo nama rusange harimo Haguma Paul Wamanzi, hakaba uwitwa Mpakaniye Lazaro, hakaba na Nzungu Gad, ndetse na Ndayinginga Erasto, na Mukunzi Rene, ndetse n'uwitwa Bikorimana Diogene. Nibo rero nk'uko murabibona turabibereka, nibo batangaje iyi myanzuro ya conference generale ku bijyanye n'urwego rw'intumwa z'amatorero rwari rwaragiye. Reka tubibutse ko iri torero ry'abagorozi umugambi wari ukugira ngo bongere basubize amahame y'ubutumwa bwiza ku murongo, kandi ubu butumwa buzasubize itorero ku kibanza cy'intumwa. Kandi aho ku kibanza cy'intumwa akaba nta nzego zabagaho, ahubwo urwego rubaho ruzwi, rutorwa kandi rugatorwa hakurikijwe ibyanditswe byera, ni umukuru w'itorero ndetse n'abadiyakoni. Izindi akaba ari impano zitandukanye zikorera mu itorero. Ariko uru rwego rwo rwagiyeho mu buryo bagiye bashyiraho amatorero bakayahuza yo mu karere runaka. Ayo matorero yamara guhura agatora abayahagarariye ari bo biswe intumwa z'ayo matorero. Aba rero bakabaho nk'urwego rushyizweho rushinzwe kugenzura ayo matorero agize lokali. Rero reka twe kubatindira, ahubwo tubagezeho iyo myanzuro
nk'uko yatangajwe ku itariki nk'uko yafashwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu bihumbi 2010 z'ukwezi kwa munani 2014. Ngaho reka tubareke mukurikire kugira ngo musobanukirwe neza n'icyo iyo myanzuro yavugaga. Kimwe ngira ngo muramaze kubabona ababene data ntibaba mu gihugu kimwe nk'uko twabibasobanuriye. Bamwe harimo aba muri Kongo, harimo aba mu Rwanda. Rero tubahaye ikaze duhereye kuri muzehe arangije kutwigisha yabibwiye akazina Nyakuma Paul Uwamanzi. Ewe nitwa Akaniera Jaya. Nanjye nitwa Zungu Gari. nanjye nitwa Ndayinginga Erasto. nanjye nitwa Mukunzi René ndo mu Rwanda. Nanjye nitwa Diogene Bikorimana mu Rwanda yitwa Murengera. Ngira ngo mumaze kumva amazina yabo kabiri kose mwari musanzwe mubazi, ariko tunafite n'abashyitsi benshi, harimo n'abo mwari muzi ku masura ariko mutazi amazina yabo. Ubu dushimiye Imana kuba tubamenya amazina. Igisigaye rero ni uko umwe muri bo nk'uko babyumvikanye nk'uko babisezeranye kugira ngo bamaze gutunganya cyangwa se gutoranya gushyikirize umwanzuro w'ijambo tugiye kubwirirwa hamwe ryavuye muri General Conference nk'uko twabibasobanuriye. Rero tudatebye duteba kuko dufise ibindi bikorwa, duhaye ikaze umwe muri bo batoranije kugira ngo adushikirize ijambo bateguye kudushikiriza. Murakoze. Dusenge. Turagushimira nawe ukomeye, tugushimiye uburinzi butangaje bw'abanyabugingo bwacu, tugushimiye uhereye muri konferanse aho twatandukanye na bene data ko hari impagarike yacu, twemera ko tugeze uyu munsi turi bazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wateguye iki giterane uhamagara abana bawe baba muri uyu murambi bagushaka ubugingo, kandi muri iyi saha tugezemo byasaga nk'aho bitutandukanya, wemeye kuduhuza tubumwe, none bigiye gusomerwa imbere y'abana bawe. Turinde kongera ku byavuzwe kandi turinde kubigabanya, n'ubyumva wese abyakire nk'uko wabishoje, kugira ngo rero mu mitima yacu nitubumwe turahamagara twese tugaragara ubugingo buhoraho. Tuhagarikire mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma imyanzuro yabaye mu nama twari mushatsi, hari ku tariki 13. Nirangane nagoye maso ariko mubyumve, hari tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2014. Baranditse ngo imyanzuro dukurikije ibyakozwe n'intumwa 6 umurongo wa mbere kugeza 4, Abakorinto wa kabiri 8:16, Abakorinto 9 umurongo wa 5, Abakorinto 16 umurongo wa 3. Aravuga ngo n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twaje ya 59, ibyakozwe n'intumwa icyo gitabo 101:102. Abadiyakoni nibo bagize ikigega cy'umutungo w'itorero. Intumwa z'amatorero zishimwa n'amatorero yaratoye, zatowe nayo zishinzwe gusura amatorero, kuyakomeza no kuyigisha, gutanga iby'ubuntu no gufasha abadiyakoni gutunganya iby'ubuntu. Igihe cyo gusonzeranya
kubw'amakene y'imbere n'inyuma. Abadiyakoni bazahuza umutungo. Intumwa z'amatorero zizahazana amakene, bose bafatanye gutekerereza hamwe uburyo bwo kuyakemura. bazaba abikorezi batumwa n'abadiyakoni cyangwa batumwe n'undi niba ashima. Intumwa nazo ntizihejwe, niziba zifite amakuru runaka zizanire abadiyakoni. Ni umwanzuro wafashwe, Imana ibafashe. Wafashe kuri telefoni nawe nabizane kugira ngo byumvikane. Sashimwe naje icyo gihe aho umushaki niho narindi igihe uwo mwanzuro uyu mutama asomye warasorewe naho umushaki tunawufata mu matelefoni. Ibyo nafashe rero nibyo ngiye kuvuga kugira ngo mwumve. Tarehe 13 mwezi wa 5 2014. Mushaki tariki 13 z'ukwezi kwa 5 2014. Umwanzuro ufashwe n'inama rusange, maamuzi ya baraza la General Conference, dukurikije ibyakozwe mu 6 kufuatia somo la fungu la Matendo ya Mitume sura ya 6 fungu la 4 na kwanza hadi la 4, n'urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 8 umurongo 6-24, na Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 6 hadi 24, n'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 5, na Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 5, urwa mbere rw'Abakorinto 16:3, Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 3, na Conquera Pacifique Connexion page 101, na Conquera Pacifique Connexion page 101 mpaka 102. Abadiyakoni nibo kigega cy'umutungo w'itoro rusange. Mashemasi ndiyo gala la ujumla la mali ya kanisa. Intumwa z'amatorero zishimwa mu matoro yose zatowe nayo. Mitume wa neema, mitume wa makanisa ambao walisifiwa na makanisa yote kandi batowe nayo, kuchaguliwa na makanisa hayo, zishinzwe gusura amatorero. Jukumu lao ni kuyatembelea makanisa, kuyakomeza, kuyaimarisha, no kuyigisha gutanga ibyo buntu, na kuyafundisha kutoa vitu vya neema, no gufasha abadiyakoni gutunganya ibyo buntu, na kusaidia mashemasi kutayarisha vitu vya neema. Igihe cyo gusonzeranya, wakati wa kufanya changizo, kubw'amakene y'imbere n'ay'inyuma, kwa sababu ya mahitaji ya mbele na ya nyuma, abadiyakoni bazahuza umutungo. Mashemasi watakusanya mali ya kanisa. Intumwa z'amatorero zizahazana amakene n'amakuru. Mitume wa makanisa wataleta pale mahitaji na taarifa. Bose bazafatanya gutekereza hamwe uburyo bwo kuyakenura. Wote watasaidiana kufikiria pamoja namna ya kutanzua shida hizo. Bazaba bikorezi batumwe n'abadiyakoni, watakuwa wabebaji ambao wametumwa na mashemasi, cyangwa batume undi niba bamushima, au wamtume mwingine iwapo watamsifu. Intumwa nazo nizihejwe niba zifite amakuru runaka zizania abadiyakoni. Mitume nao si kwamba wanaondolewa pale ikiwa wana taarifa ambazo zinahitaji kujadiliwa. Murakoze. Asanteni.